Hi, Scolari. Hallo Scolari. Hallo Scolari. Hallo Scolari. Cymru a hasio bwlenju? Bysio bwlwg yma? Is mishe Mrs McIntosh agus hamia gober an yn bwnsgol alig innernish. Hamia farig in fwyr yn draste. Ddala fi rian i'r hwn dy sgohen. Agus am I smynju heg gyn bian tuske toshach ag I geicher. Chiri yn ddaste. Hallo Scolari. Cymru hasio bwle. Is mishe Miss Bernardi agus ha mi go perek bwnsgol gaelig in your nish. Ha mi yn doch sgyfel se fydyn of torrid yn sporsio lec yn teiacaf. Ha mi siagas yn cwacym ed y fi yma cosioch yn dŵ. Sa mi farag yn caran ski. Agus sa mi smynju gyfel hwper ski cwchach. Ha mi doch ysgyfel se fydde gyma. Mar sy'n leif. Hi, Scolari. Camera hasju. Ha mi nog eens gewille gule dinge gema. Is misje ili agus ha mi goper ek bunskalialik verstri. Agus ha mi fudach an een brachkish an een kenne gis in Jelenski niet. Vader willi skohach guhach agus fuer in je gevoerdische fischen. Nisje, haar bekan jachin in de galab hamish in de vigenig videos met jentje voor topics. Agus fashion je smeenjachig, gerdolchig en kortig erische. An de skolten de geldach. Na video en gehiesel. Head. Ha Miss Bernardi, agus Mrs McIntosh in de trang, en planichen. Agus kent er chiefer viachken, spoorsel is eentje nog. Agus stochige kortig at sintuf kajach. Kijk je video in jarig gehiesel, agus hi me serieus.